Hai menaze ting choma I zaiklum. Ia wang ramene namai kram kyo zikreuze medai ting kum chana zeng kaizem mingew hamamai ting chua kederin sa paulia ga radli. Northeast State Manipur Tmenglong District Tausiam Subdivision ge Bebau Bambe Tausiam Area Village Authority Council gu office ta kilam gena samchi changai daise Tausiam Area ge healthcare system bambze chunating ge hare usang jalali zega chudali zai Tausiam Area ge Tausiam Public Health Center PHC bambekes tu chunating ge kango me staff zene kangchi ge psuite me doctors me nga jalali zega chudali pose gen po PHC ge ze MBBS medical officers में मिनाहंग मिंगे में नंग ले जे अचो जने सीनियर मेडिकल ऑफिसर में मिनाहंग कट नंग ले जे कचो दिले कगन न का स्पो पीएचसी रेहु की पोइने के जे कंगो में डॉक्टर्स में मिदु nga ले जे कचो दिले जे चिगरन न मग जे अबेन क्लोग दु रेहु की पोइने बम्बे प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर के दु हनाय कम तिंग कम चाना जे काइजे मिंगे ततिबे क्रे के जी काइजे कना माइ के ने लेट पेट बता ते गे लुजे न करया चंगबे ते ताते मग जे चिगे ते ताते बे क्रो equipment du ga jane kango me staff me je du chige na kara changbe langai makjela rile je ka chudli za ben kloge ra hu ki poine bambe primary health sub center PHC du tosiam subdivision longge lale klo mera me klo je ra hu ki tenang lagje bam bloge ai po ra hu ki point ramenge ne tawnang rama ngo je te ta te dele pose je na kara changbe po ra hu ki kana aben PHC benai tosiam PHC ge je kango me staff me ngap je gen hero sangjala le che poligum je tosiam area village authority council gu office ta ki lamgene pasui te me authorities kangom ramze ai polam ge je close pi je ning ting yu gara hangge lunei je samchi changai je la le be chi changai de le Zananwi nagam guspai NSN ke kango manai indiaram ga government makaga the say beta to be ceasefire agreement je tingkom ket hangen to gai kakdai dele je ka chudle wang rabe kram kyo hezi kroje the set hanai kum tingkom chana jeng kai je mingeu gena chuze makum tingkom chana jeng kai je sruk kram kyo hezi kroje snare ka changbe zaipo extension je te tibe kram kyo hezi kroje ken mai ge New Delhi gina pe bok name wang ro gai je sign te le je sali Zane Northeast State Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma nine takmai ge Northeast India ge railang be onco robotic surgery facilities Guwahati Medical College ge letpet betate wai deli jaga cheu deli za ipo mission krolu rahangge center ge nak charangkang krol kroze mingu lupet kali je sali za Assam gu Chief Minister ne saje silchar banai Dibrugarh ge du ipo facility du njosyak ba kai rahangge te guli jaga cheuli Zane Manipur के BJP को MLA पे टी रोबिंद्रो ने साजे मणिपुर के नका law and order का बम बतक जे प्लान है तिंगती सोना इदले जगह चुदले पोज जेगने मणिपुर के गवर्नमेंट का चिबे पुंग सबचु दाय रहंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मते मगजे क्लोज है एस्टेब्लिश ते गय गुदले जगह चुदले जे नका मणिपुर के हजत खना किम नाय को किम कागे दिसिया जे बम्बे किम नाय को किम गो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पबौ का नाम कागे ngom pose Tazela deli zeka chudele disi ibetu rahangge pose gene rimak ze close Manipur ge state government ka chibe pung sapchur dai rahangge central government ne establish te goi gudeli zeka chudele Zane Northeast State Nagaland ge hanai kum ting kum chana jeng kai je mingeu gu motsu mini hornbill festival je wang rabek pekyu hezi kat ge ngi chu je chumria ngi changule je ka cheudele je chige om le sing bes du te ka halit be bamgu zai chige om le na a halit duile je ka cheudele ka halit be competition je ka pekyu hezi ka na mai ge bamgule je sali Zane Northeast State Assam ge Advantage Assam 2.0 Investment and Infrastructure Summit Meeting rok dibe tati behnai komting kom chana jeng kai jem nyu kana ge bam mai ge Adani Group me bone Northeast State Assam ge crore changringeu ka charangkang invest ge gulei je ka chuplam ge ne Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne znai takmai ge ka charangkang lupet ka rablam ge jit Adani
Adani Grove gu director puse ngo hadaw ze ngo pau dele ze ka chudali The India Ramgo Road Transport and Highway Go Minister Nitin Gadkari ne saze United States kadege gari mpui ki bam ze lidze United States kadege gari mpui ki bam gumze India Ram gedu za India Ram luge zane inkewne ze North East State ge tingkum kanalungge gari mpui ki telura hangge kacharangkang center gene crawl lakre invest gulei zakachuli za Nitin Gadkari ne saze Assam gena ka project bambe gari mpui ki go 57,696 crore mirial alize achu zane Bihar ge 90,000 crore zai West Bengal ge 42,000 crore zai Jharkhand ge 53,000 crore zai Odisha ge 58,000 crore mirial alize achu dele suppose gene Assam sauze North Eastern State luige hanai komge crore lakket miria project te chuguli zakachuli Zane United States kadeg weather monitor banai India ramge ting irahange zane serahange chin tulu zerang me Indian Meteorological Department IMD mne saze India ramge hanai komma ting siam pia magze normal gulei zakachudali The US officials mene sam kak bebe India ramgo election commission mene sam kak ze saze India mgo vote tobe mission EVMs ge internet banai wifi kahlak bengali zakachuli Zane Jharkhand State US Singhbum District etibe kammai ge IED bomb pokpet begene mina hangna Zagor Constable banai CRPF spy me kahzam broge mina hangket Zagor Constable apa kahzam begene ipelakti ze saidi dele zakachuli Zane Myanmar kadege gathai pren chibe wongbe chaika kana changa znai takmai gedu gathai pren chibe 5.1 magnitude wongka kadai dele zaka chudeli pesongka ga Myanmar kadege gathai pren chibe 7.7 magnitude wongbe gana zemna me changka za haiming peri chai changle zaka chuli Zane Ukrainian city Sami kachube bamgen znain takmai ting chuan chet kreuze minute kreuze mingyu hige zemenam rame pam sandi ngira hange wang country be bamge Russia mena bomb pran chikak sangbe ballistic missiles kana kapkai beze pokpet begene mina hang him reuze kana me chai dileze acheu sai hangrak te se zemadai ria gumme ka hazam dileze sali Aigenan mai gram kyu hizi kreuze madai ting kum changna zang khaise mingyu hama mai ting chua kidere insa pau biza loi gai radle pe gai zai king gai nim le ne ze to dle